Naimbag ipanag-umayo dito'y channel ti Ilocano Barangay Comedy. Dito'y tayo mangidaulo itinapnek ikatawaken na pudno ibayag ti barangay. Dagiti istorya ti kapitan, kaaruba, tricycle, merkado, ken amin daily life nga isumet ti paggapuan ti kasayaatan comedy. Ada dito'y dagiti eksena makapablaak, makapasing ti puso, ken makapakaamo nga uray no ada riribok, adala taragsak iti komunidad. No kaya't yu ti simple game nakakatuwaan Ilocano nga drama komedya. Umay kayo, makipagkuyog, ken agpukaw iti stress. Dito'y tayo agkatawa ikakadua. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwana, anya day taawit-awit mo o nakasupaw. Daytoy, Maray. Ako ayuda. Into ti barangay. At dait itad ti barangay nga ayuda. Wow, may kan amin nakalista, tinagan na. Na, apay ngay, awan mo timbagbagada kasta. Ay siguro, awan nagan yung listaan. Apay nga awan ngay, taga-kabildatan kami mo't kinibadungkaw. Abay, kabagyan niya ni Kapitan. Na, kayat mo asawaan, dagiti laang kabagyan ni Kapitan, ti may kan iti ayuda. Kakasla kasta Damin nakalista nagan. Kabagyan ni Kapitan, kan Kapitana. Na, Nagadong ti karga da iti ayuda naawat ko, paraw. Unaraw kagawad. Daka sardinas, bagas, noodles. Anya nga ayuda na ito pagsarsaritaan niyaw. Ayuda ngay warwaras ni Uncle Kao. Nay, apay nga, ngawad ti ayuda may kinituyan ka. Ay, awan na ya. Malikwan na. Masungbatam ka day taas sa ludsod ka. Ay, kasta imbaga ka ni Marituyang itay nasabat ko. Awan ayuda yaw, taawan nagan yaw, idyalistaan. Aywan, malagip kaon. Awan gayam ngagpaisonagan nyo listaan. Apay nga, ngawad. Siyak man lang ang timang sungbat ka ba daw? Awan nagan yaw idyalistaan, tasaan nyo akabagyan ni Kapitan. Apay, kabagyan na lang din nakalista. Kabagyan na kami mo ni Kapitan niya. Kumpare kayo laeng, tataba daw. Unyag paisaw, saan kayong agkabagyan kan ni Kapitan? nakaawat iti ayuda ni Marikwanang kunang badong. Way, oray ni Kwaraw. Mas daawak man, taawan mo't para kadata. Naitangarod kay. Dagiti kanulaan kabagyan ni Parinteng ti makaawat iti ayuda. Apay, kabagyan ni Kapitan ni Marikwanang. Saan mo ti panagkuna? Talaga matasan. Nagkunakan kang agkabagyan da. Ay, agriritan to yan. Sana mabalinda ito ang mapaspasama. Naskanla ang agririta. Kagawad, agyat makunam itinaawat mo nga ayuda. Ay siyempre, naragsaka ka, Kapitan. Ay, nasaya at nukas ta. Kaanong tumanan di sumarunaw. Apay, naibus mo di ayuda. Ay, saan pa'y magkindi, Nagaduma nga, man. Isungarod nga ibusem pa sa kanto agdamag no kaano di next. Damdamagaglaan, Kapitan. Hey, nagmayat ka nga, man, ti umawat iti ayuda. Sigurado nga amin kayo akakabagyak at makaawat iti ayuda. Ay, ata isong mo lang ti padpadaan ang nagiti daduma akakabagyam diti barangay kabildatan. Tanay, kabagyam sa amin, Hoy, pangkalawit na ito iti butos kagawa. Pagtitipunan tayo amin dagiti naawat tayo nga ayuda, Kwarog. Tapno ado. Unantay. Takunan ni Enteng, adanto kanumanan maawat tayo. Sigurado nga damaninagan ko iti listahan. Uncle ko ti Kapitan ko naman. Mabalin ayamot ang maikat tinagan mo iti listaan. Kinuray tinagan mo, Antay. Sigurado asan na may katitilistaan. Ay, padasan ni uncle mo nga ikatan, tadyak kasarsarita. Ay, sus, nagrigatan nga iti kasta. No kayat na ang mabalunat, ay kat, ikatan na tinagan ko. Sigurado ang mabutang ni Uncle lamang ikatitinagan mo, Antay.
Na, shh. Kapag nagsirip-sirip ka di tatawa paray. Day. Adda kagayam dito yung unag ti barangay hall, paray. Kana yung nakada dito. Kahit mapalinto mo, nag. Agpigad ka. Tanarugit ti sakap. Ha? Ay, si Kaki di mo, paray. Gaputan na ka-tiles. Pagpigadin na ka. Wala. Narugit nga ron ti sakap. Mabalinain, paray. Nalinis mo din. Munag ka. Sige. Tugawa ko na. Saan pa? Saan adi takot yun ti pagtugawam? Nay, hapayasan nga. Saan kamit nakabagyan? Kasta. Dayta, ti kayat ko alaw-lawagin king ka, paray. Isungay mayak dito barangay hall. Anyat kaya't mo alawagan. Dayta, kabakabagyan na dayta. Na, Ilista maamin na kabagyan. Kit isuda lang, tinaikan iti ayuda. anya kumatdakis na. Apay nga, asaan mo nga ilista tinagan mi kanituyang ka? Apay nga ilista ka di kay kabagyan. Ha, nagadun na kabagyan. No amin na taga-kabildatan kit nakalista. Talaga akasta saan kan nga agreklamo? Awatan latanti kinapuno adita agkabagyan. Kain uray ka ano man. Saan tayo mabalin nga agkabagyan? Ay, awan lang tatuya. Saan na taakayat abigbigan ni parenting akabagyan na? Napan mo kinasarita? Wine, sungarod tinagapa. Dita barangay hall. Impilit mo kumaa nga agkakabagyan tayaw. Saan nangarod na kayat? No kasta, saan lata mabalain ang mailista tinagan ta kadagiti maikan iti ayuda? Wine, saan ka no mabalain? Addan samat gura ni Kapitan Kadaka. Addan sa ngagpaisaw. Malagip kaun ba daw? Ammo kaun no apay asaan na taakayat nga ilista ni Kapitan. Ha? Ibagaman, no niya dayta na panunod na. Gapo iti saan ta pa nang ibutos iti kankwana. Ha? Ay, wala niya. Saan ta pa'y iday nga imbutos ni Marikwanang? Wine, saan na talaga? Natuntun ni Kapitan no asino dagiti saan anang ibutos kankwana. Ay, pudno to yan. Ay, naglaing kan nga ng panunod iti dayta. Very good ka ita. Marituyag, napadasam ka din tinakaawat iti ayuda. Damagampay laang dayta. Ammom lang arudan, ada kami laang kinibadong kuti saan anakaawat iti ayuda. Awan nga min tinagan nyo iti listaan ka. Saan mon nga ulitin, maray, tanagsakit adenggang. Saan nyo mat nga min nakabagyan ni Kapitan? Saan aday tatirason, maray? Ti saan may apa nang ibutos kan kwa na ti makagapaw, no apay asaan na akayat nga ilista tinagan, may. Da kayon tumat nga main. Basol yung matlaang no apay asaan anailista tinagan yaw. Basol mi payitan? Inton addan tumanin eleksyon, amuyon ti aramitan yaw kanikabadong. Mapilit da kami nga raw, no saan mi akaya? Ammo maray, amin nga adda tersina na diti kabildatan, nakaawat da iti ayuda. Amin dagita, kabagyan ni Kapitan? Amin da nga min anang ibutos, kan ni Kapitan Idey, kat naikan iti ayuda. Saan anasaya at daytoy ang mapaspasamak dito'y barangay, maray? Kastala ang di kunam tasaan ka nga min anaikan iti ayuda. Kano addan tumanin sumaron o nga ayuda. Ay, di mo ibagbagan, maray. Tamarurudak laang amakangag. Kat amin kamin tumanon, mawarasan. Tata ba daw? Intay manin makipila para iti ayuda. Umayak kumabot ang jakmut kabagyan ti Kapitan. Ay, sayang. Kinabagyanan gayam itan ti pangibasaran. Tapno makaawat ka iti ayuda. Wang tata ba daw? No kabagyam kumamit na angkel kao, dadda kumamit nagan mo iti listaan. Ay, awan. Di na kami gayam kayat akabagyan. Ipilpilit ka hanggang saan nakakaya. Uray si ka, maray. Makaaw-awat kamay iti ayuda. Katwan, Mare. Maikamanuday tuyan nga ayuda anaawat ko. Nagswerte kayaw. Mayat gayam ti makaawat iti ayuda. Uray saan kan nga aggatang iti pangkusina. Siyak, maray.
gatang agatang, taan mat maaw-awat may nga ayuda. Ay, apay, nalipatan ni Inteng akabagyan na kayaw. Ay saan mo nga ipalagip, Maray? Bayab, ta ipalagip kunto. Ay sana, bay amo no nalipatan na kami ni Kapitan, akabagyan na. Ay, kita ang dungaw. Agpadata itinaawat nga ayuda. Ni Kwarog, andan tumlayawid na nga ayuda. Naragsak ka ang makaawat tayo iti ayuda, Inteng. Apay, di mo makita ti rupa dagiti nakaawat iti ayuda. Ket nakaisam da amin. Oh, Kat, kasanungay dagiti daddo maasaan ang nakaawat iti ayuda. ket suri na lang sa kanila. Anya asuri nga ibagbagam. Ha, Amam, uray lang makaluan ni Marituyang itay nakasaritak. Tasaan daan nakaawat iti ayuda ken ni badong na. apay ko ba nga ikakdagita saan anang ibutos kanyak ngay. Makitam ti kasta arason mo. Amin dagiti inlista. Ket butantis may kani kagawad kuanan. Ay, kunakon ket. Kabagyan ko naklatan hanggang kinapudno na. Butantis ko ina. Ha? Sige, panawan kan, tamapanak agluto. Naawat mo di ayuda, Maray. Win amare, si Kanghay, Wen Shakti pers ang nakaawat. at danto kanumanan. Iso matibagbaga ni Kapitan. Adupay kat dagiti nakapila dita barangay hall. Itala ang anaamuak nga ano gayam ti kakabagyan ni Kapitan diti barangay kabildatan. Nakigtutak met nga rod. Tapod nugayam nga adu ti kakasinsin na. Dagiti uncle kas kada auntie na. Kunak at nila ang kwarog ti kaanakan na. Ay, aduda, maray. At dapay gayam kaanakan na abakbakat kan mas laklakay ngam isaw. Uncle nga rod ti awag da ken ni Inteng. Na, Maray, apay nagpuskol matan ti asok nga gapgapoy di kusina yaw. Ha? Ay, wan! Ay, nalipatak moten amadamagayam ti panaglutok. Umayak la ko magumatang iti Ricardo. Ay, sapay na pan nakimiting ni Inteng ijay ilay. Ay, Ricardo gayam ti gatangam, ay agawid kat adagos, tanay, ang mga numapuuran di balayaw. Ay sos, darasam ba daw, agayab ka iti bumbiraw tanay, dumakdakkel jay apoy ijay balay da Kapitan. Wine, nagayaba ka, uray saan data kabagyan. Ay katinta tumulungan amang sub-sub ijay apawi. Katinda na, uray saan data kabagyan. Wan, kaasimot da Kapitan, numauram jay kakaiso na balay da. Saan ka na sumanaw? Indakiday, uray saan data kabagyan. Ay, sapay awan mo ti sa bali at tumulaw. Ay, mas dawa man. Ayan lang ay nga tadagitin nagado kabagyan ni Parinday. Ang kain, dami-dami na uram ti balayaw. Agawitan ko araw. Imbag lagit din tatatatata ba itong anagayab iti bumbiraw. Ni man ngamin antimit no, anya mati inaramin na dadya ataw. Madama ka nung aglutluta ng pinanawan na. Napanggimatang iti Ricardo. Ay kunakon ko, maliwayan na tilutluto na. Gapo iti panakichismismis na. Wala, umaykan. Agawid ta ni Jebalayaw, tayong takitaan. Ay kasta unay ti danak ko ba nang kunak no nauraman da iti balay ta. Ay, no sana timulong ni Pari Badong. Ay, sigurado ang nagbalin adapaw da ito'y balayta. Adak dito'y paray. Wine, siyak titimulong, uray saan nakakabagyan. Ay asino pa dagiti daduma at timbulong banang. Adak mat dito'y likodam, Kapitan. Ni Marituyang, Inteng. Dagiti nga daduma akabaranggayan tayo. Ay anyat inaramid da. Awan mo't gunggunay da. Da kami, mapan kami kung may bangkag. Ang nakita may amor uram da ito'y balayaw paray. Iso nga imbay sa mapan kami ijay bangkag may, timulong kamay tapno maidop ti apawi. Ay agyaman ako ray amari. Uray no saan da kami akabagyan paray. Tulungan da kayo lata, kini Maribana. Ay agyaman akon ka pare. Uray pakatayan min kinituyang kaw.
ket tumulong kami lata kada kayaw. Ay, una yan. Makapaluwa ti kasta nga imbagam, pari badong. Ay, wan nga ron, Maray. Uray siya. Maisurot ak nga agluwa. Ay, Uray siya. May surot ako. Ay, Nay, apa yan? Nagsisinangit kayo umatay. Nasayaat kaya matao da pare badong kan marituyan. win nga road. No adanas ka na maikan iti ayuda. Awan sa bali no saan nga isuda. Ket wan mo't nga main paray. Kwaraw, aday baga. Anya day tangkay. Ilistan ko tinagan da pare badong kan marituyan. Kadagiti maikan iti ayuda. Ay, sauce! Ay, thank you, Kapitan. Kwaraw. Amom ka diti spilling tinagan kaw. Kaya't mo nga spilling ay. Sana yung tamaw. Ang mga numalipatam di kaburlisan nga pilyedo may ganito yang kaw. Di ka madanagan paray. Amo ni Kwarog data. Sigurado kayo Naglaig ni Kwarog iti sleeping. Iti spilling. Ket no 90% grado kiti spilling itay. Oh, Ay na nga to nangato Unak tubit ka. Naggapwa marituya. Dita barangay haul, Maray. Ay na, una yan ang nagdagsan da ito naawat ko nga ayuda. Bikin ni badong ka. Ay, nasayaat mo't Tada kayon tinakaawat iti ayuda, Maray. Kahit inlista gayam ni Kapitan, tinagan mikin ni badong ka. Ingkamutin ang makipila, Maray. Ay, sanon. Na, apay ngay asanan, sayang mo't jay ayudam. Ay, awan nagan ko ni Jelistaan. Nagan yon kanikabadong tinaisurat. Kasta? Awan mo nagan ni Kwarog, kasta mo ka ni Maribanag. Inikat ni Kapitan. Kayat mo asawan, Maray. Saanan akin nabagyan ti makaawat iti ayuda? Saanon? Dagiti pudnong agkasapulanan, dagiti nakalista. Malangaraw, yawig kunday to'y ayuda na awat kaw, Maray. Taitaypay nga agururay ni badong kaw. Kasta Kapitan. Nasken ngagbalin ka apatas dita barangay mo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VG Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sige nga raw, badaw. Agan anad ka Wento yan. Nusumag po edak. Adon taon ti kwartak. Kun adon taon ti pasarabok king ka. Hey! Kaadum ti pasalubong mo kanyak, badaw. Tapno adday pasikat ko kada maribanang ken marikwanang. Why, dandanan ti panagawid ko to yan. Sige nga raw, badaw. Urayat ti panagawid mo. Bye-bye! I love you! Yes! Adun to ti pasalubong ni badung ko kanya. Ayaws! Umapal to kanyak da maribanang ken marikwanang. Ay! Marituyan, sa dino tinapanan ni Kabadong. Tamano abulan adimi nakikita. win nga road, Maray. Napanan na aya. Si Muraut iti gayem na a foreigner. Iso ti mangigiya ijay foreigner iti sa dinuman apapanan na ijay Pangasinan. Ha? Apay? Ammo ni badong mo ti pasikot-sikot ijay Pangasinan? Ta iso ti mangigiya iti dayta a foreigner? Wen nga rod
Kaano nagbalin agayem na day ta a foreigner. Ay sus, nalaing ni badung kau. Saan nyo atagibas sitan? No sumangpag, adun tao te pasalubong kau. Kas kuma iti anya. Ado Ay, ikan na kaminto Depende No nasaya at kayo kanya, ikan kayaw. Kas kumano pag meriendaan dak iti libre. Libre a merienda? Anya ti makunam, marikwanang. Apay, anya a merienda ti kayat mo, maritoyang. Day ta kanginaan at tinapay marikwanang. Kalm day ta chocolate drink. Ken nayuna mong iti lungganisa. Ken one try nga itlaw. Tay jumbo Ay, sanahan. Kukwam laang tapasalubong mo. Saan ko apagtatakunan? Sika maribanang no ilibrem ni marituyang. Ay, awan kwartak. Sige, kukwamlatan ti pasalubong mo, marituyang. Amangan no dakdakkel pa'y tigastusak kan ka iti merienda, ngem iti kunam nga ited mo a pasalubong. Kukwam laang ti pasalubong mo, marituyang. Saan mi apagan anaw? Angel, sa dino tinapanan ni Tata ba daw? Abay ajak makitkita. Di ko alam. Saan ko nakasarsarita ni Pare Badong sakbay anagpukaw? Sa dino nga tangagpay so tinapnapanan na. Nagabrood samay. Pwede. Ay kat, adun to nga ti kwartana into nagbalik bayan. Siguro Abay ngay, aditay na damdamag idi nag-apply. Ang mga nuin sikreto na. Sa bagay manganta ng kail. Nalinay mo't siguro tin napawi. Pag isotiyo umay ko kaanakan, ay naimas ti sidan. Ay, rabi imanaun. Kat agmay-may sa akmanaun. Ay, kailiw ko ni badung kau. Ada tao. Ni nga tabadaw. Badaw, adakan. Wentiyeng, idikin. Malaumay ka, umunag ka. Sapay na gano tawit tao. Iditipi si libing kiking tiyeng. Apayakas tati saom. Naataki ka kaday. Uno adda ka din diferensya ti dilam. Uno amangan mag no adan diferensya ti utag mau badaw. Iso akas taitan ti panagbalbalikas mau. Imem tiyeng. Inserinek ti GMK. Ngigsi iti isling. Anya, insuro na katigay mo nga agsaw iti islang? Islang nga ron deta sa aom? Wentiyeng. Kasta ti islang? Islang deta? Hey, nibinigit. Nabannog ka? Malagi na nakangaraw. Ay, nagado ti awit mo ba daw? Oy, ba daw? Nagilad ka mulat ka di tasupan. Nagurukan? Maturog ka lang arudeng. Tamok ka nabannog ka. Takal-kalak man, dagitiin sangpad mo. Kita dagiti pasalubong mo. Nagtiti ka pa. Apag iso ang nagtimplaak. Nalamag, iso nga kapikan. Anya ngay kano dagita pasalubong ngayon sangpo mo ba daw? Bagaw, asayn, tuyaw, pusik, sukati, lukaw, bawang, sibuyas, kanarmang. Kundi pasalubong ka pa'y mga raw no kasta mulaang, di orayawan. Gemen ke, tide. Hindi kiti reklimim. Anya ti kunam, agsao ka man itilimpyaw. Hawi badaw, di ka mangibabay na. Saan akasta ti panagsasaom di tarwar? Agsao ka itilimpyaw. Di mo ipakat ta islang kampay idi asaw.
Di ka mangibabay. Rimwirik milingin. Ditikin. Hay, Badong! Di ka pumanaw! Agsarsari tatapay lang! Di ka pa'y katagyaman, taada pa sa lubong mo. Wen nga rod imbagla nga abastuyo. Diyak kayat tikas jay apasalubong. Jay kumamot imported Amangan mo't no inikantay gayam na a foreigner iti dalar. Ay, wan nga agpaysaw, maray. Awan mo imbagbagan Alakit din, marituyang. Ingka mga la iti pusit mo, taparamananda kami. Wan, maray, uray gatangak no isaw. Uray siyak gatangak latan, maray. Ay katun ngam saan kun apabayatan. Ikang kayulatan iti pangramanan nyaw. Kwirintig! Kwirig! Imiyik-min! Ha? Pare Badong? Wen! Sik! Agal, anda ka di matlaw mo kini Tata Badong. Ada, agkisiw samay. Ay, Tata Badong, kumusta kan? Nabaya ka di ka nakitkita. Napnapan ang paray. Simbritik itigim kyung imirikiri. Ha? Ito akas tatisam. Tasimurot kay tigayam mo nga Amerikanaw. Kistingirig! Kwirig! Agis lang ka iti kunam. Naglakaday taga aramidin. Pare Badong? No litra ti panagbalikas ma. Ay, no siyak ba? Liter A. Denggam. Para Badang. Nagalas taas lang ma. Agraraman ka nga agas lang. Sige! Tinigilis tisling Sige tigirimin. Tsakmay, no litra ikan ka, Tata Badong. Kat litra amat kini ang kalinteng. Tsakmay, litra O. Aw, ang ganyaw. Sige. Do kayo do. Ugrurumon ko yung. Sus. Ugun luluong ko yung uguslong. Naa. Nee. Mudo ko yung ungkol. Kuslog bulo do to nukustoy ti punugso Mayat. Kurang. Mayat na kasta pa nagsaam. Nagpantas. Nigilis! Mayat para Badang. Agkakanaawatan tayamat gayam. Ang kail, kundi islang ni Tata Badong. Saan mo takas di ti islang? Trip na garog di bayam. Unay ni Tata Badong. Sa bagay, awan mo takas na. Uy, awan dakas na. Uray kas dyan pa nagbalbalikas na. Tawan mo't madingar aramidin ha. Saan nga ta marigatan tingiwat na no, agsaw? Marigatan unusan, awan bibiyang mo. Bay-bay amlatan. Awan bibiyang tayo. Nang runa, ta saan mo't ada tayo, timang pakpakan kan kwa na. No nga do ti manguyaw kan kwa na. Saan ta naparikot dita? Kasta nga ron ti kayat napanagsaw. Di bayam, ta day ta ti pakaragsakan na. Aya, kasta ti panagsao ni Kabadong. Saan pa'y nga mingain may dito tersinak ka? Iso adyak pa'y nakasarita. Ay, uray siyak, mare. Ang kasta tinakunakanyak ni Inteng. Islang a litra I kano ti panagsao ni Pari Badong. Kasano na ita? Kastoy, mare. Denggam taikan ka iti sample. Negpintis ken, Mary Queening. Napintasa. Naawatam mo't gayam, mare. Kasta nga agsao ni Kabadong. Apay kanumat. Insuro nga rod kanutay gayam na a foreigner nga agis lang. Kasta ayat islang. Ay unayan ni Kabadong takas lagraraman. Kasta nga rod ti islang ni Kabadong. Agam kuna ni Inteng, awan parikot iti dayta. Anya kumangay ti parikot iti dayta. Kasta nga rod ti kayat na. Angam, saan nga ta amabain akas jay ti panagsauna? Adaken ko na daytan Ay,
Marikwanang, dataman mo ti agis lang. Ha? Tuladen taman ti islang ni Pari Badong. Ay, uwan amaray. Gimeting kamitan itilakek. Isiin, Mary. Imiting at itilekem. Lingganisa kan itleg. Ay, yan. Mayat amare. Kastuyan ti panagsauta. Ay, mayet itilagay. Anyan. Good morning, pare Badong. Nakatugaw ka mat dito'y paraangan yaw. Igpipiinitik, piri. Ipikidi. Ha? Nay, agpiwis ka mat tan pare. Igpiwis mi ti sisimin, piri. Ah. Isling ti sik, piri. Ay, inka nagpadoktor pare. Ang mga nuadan diferensya tadilam. Wano saan? Ang mga nuag mauyong kan. Sige, ditakan. Ay, delikado. Ay, awanan. Ag mauyong saan ni pare Badong. Ni Badong kumiteng ti pagsasaritaan dagiti kabarangayan, Maray. Kat, anya ngay nga raw, isumot nga raw ti istaring ita. Agasam ngay nga may takon di islang. Dayjay tumot abadaw, taipilit na ti kasjay asa una, siya ti mababaing. Bayam kadilatan, Maray. Tutal, awan mo't madingar aramiden na itipada na tao. Nga mababain na nga rudaon, ibagbagada nga agraraman, na imbag kumano saan amaidanon kanyak dagiti sasawon dakin ni Badong. E siyempre, masaktanak mo't amaray, taasawa laka nga rod ni Badong. Maawatan ka, Maray. Mala, kasarita manan ni Badong Mau. Ibaga masaanan nga gis islang. Ibagbagada pa'y din nga aguyong. Un nga rod, Maray, hay, marurudak ka dagita at tao, ako namlan asino da. Ay ngam saan mo idan nga ikan kanaw, Maray? Marurudak nga main, Maray. Ti solusyon dita, ibagam ka ni Kabadong, tasaanan nga agis islang. Tasarsarita, undan itiliklikodan na, nga uray si kapayon kat mairamraman. Un nga rod, Maray, bayam, kasaritak manan ni Badong kaw. Nangag mo ka day timbagak Badaw. Adikan kundi islang ta nakababay na. Nangag mo ka di jay bagak Badaw. Maawatam ka day Badaw. Nangag mo ka di timbagak Badaw. Kaya't mo ka day tapigpig sa akpay tagsaw. Di kinigsisi, tiyeng. Ini kay. Nita. Ini kay manin. Tibis kami na tiyeng. Di ka kadipay aglimpyaw Badaw. Ayan nantay irgan ditaw. Ergan. Aw, anya. Limpyo kan. Ay, wanto yan. Limpyo account. Limpyo account. Ay, wad paray. Ay, nagnervyosa. Iswatin marayag. Nagkamagak dito balayaw. Ay, apay ngay paray. Nay, apay ang nagdanag ka, Pari Badong. Kit no kamatin nakmitin ni ti Ergan. Ergan, Uwan maray. Ay, apay ngamin aya. Kuna na nga glimpyo akanaon. Asaan akong nga agis islang. ha, uwan niya. Nagsublimot ton tinormal a panagsaom, Pari Badong. Nanay, apay ngay abinaliwam ti panagsaong pare. Kino nagmayat ti islang mo. Mayat paray. Nagmayat to pa'y. Kanan niya kumati parikot ni tuyang mo ngay. No, agis lang ka. Mangibabay na kano paray. Ay, kasano nga men, ibagbagadan nga agmauyong ka, pare. Ay, nusak paray. Awan parikot iti panagislang mo. Di uray itong palbiag mo nga islang ka. Man, ano ngay kuma? Paray. Amom, Pari Badong, mabain ngamin ni Marituyang. Gapo ta ibagbaga dagiti tao nga agraraman ka. Ken agmauyong kan. Ay, dagita kabin at tataaw. Saan at tibiyag na ti pakibiyangan da? Anyat pakasat nanda ka ni Pari Badong ka. Awan mo't parikot nga ure ag islang. Oh.
Ay, kasanon nga itirik na ni Marituyang. Iso, ti mababain. Ay, awan mo ila tirumbang apagbainan na. Ala, pari badong. Nasaya at matno inormal mon ti panagsaom. Di kan kundi islang. Tapno agkin naawatan kayo kan ni Marituyang. Kapanam, tatabadaw. Ay, agawid akong kwaraw. Nay. Sika ngay. Kapanam. Saanan nga islang tisaw? Ay, sanay. Naamiris ko, may mayat mo't lang no normal. Pin marigata na. No kasta nga islang ako araw. Unya raw, kasla kag piways. Kan pakaibabay nak magayan ti panagis-islang ka. Nituyang ka, ti adada mababay. Ibagbagada nga rin na atake kan tatabadaw. Ibagbagada pa nga graraman ka. Saan laday ta? Adupay ti ibagbagada. Ay, unya raw. Kat may mayat mo't lang no agsao ka iti normal. Nalaklaka ti agbalikas. Ngamin, no kundi islang ka. Kasla ka abnormal. Wan ko araw. Normal lang, ti panagsao. Saan ako, nyagis islang. Umay kan tamangan ta ba daw? Naimas ti sidaan ta. Bulong ti kamutay, ken tinuno at tilapia. Nah, nagimasin tuya. Una, at damot tay pasalubong ko abugoong apangisawsawan ta. Ay, kito na, nagimasin. Nasaya at tasaan kan akun di islang ba daw? Wait, saan ito yan? Ang mga no'y paturong mo kanyak ti irgan, dili ka daw. Nasaya at no limpyon ti saom. Taamok mitla ang amarigatan ka nga agsaaw no kundi islang ka. Kun adaw ti manguyaw kun ka. Wait, saan na maulay? Kunjak kayat, nga gungungit ka pa'y. Nasaya at Matay, no gungungit ka to yan. Agkuraray tamuging mau. Kasta nasaya at taamom apanunutan day ta. Iti kasta, agkin naawatan ta. Manipod ita, agkinaawatan tan, to yan. Alang aruday, ingkagaon tamangan tan. Nakasaganang tilamisaan ba daw? Intamanganaw! Ay, tatabadong! Di ka ngaminan kundis lang, tasaan ka mat a foreigner. Ala, ituloy yung tagkin-kinaawatan kininanatoyang. Tapno naragsaklat ta tibiyag yun. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Panagtatalon manon, ado ti pakitang danan nga agsak ka nagraup. No dagparado ka nagparap iti talon na. Mayata kamang kontrata, tuya. Mayat nga agpaysa. Kontrataan ta sa tamangala iti kaduat ang agtrabaho. Agdamag ka man kidi, no dagpakontrata, ta kontratain tamanlangan. Napartak ka ba, ngagsik ka kay. Wen, kun mangala kamutan iti kaduak nga agsak ka. Tangdanan ta iti medyo nalaklaka tapno addamot bagi ta. Ay, kutwa na. Adayamot agigamit ti kaldero asan na maugingan ako nada. Padasam mo ti mapanagpasyar bareng adag pa kontrata kadata. Kasanungay dayta, Inteng. Ay, nahapo. Panagtatalon gam agsakit matitumang kan sikat mo. Rong timing da ito asakit. Itapay mo na pa nagtatalon na kastoy. Jak makatalo na na. Ay kat kapilitan nga ipatangdan. Sapay nangina itatitangdan ti agarado. No, ada mayat amang kontrata. May mayat pa'y No ada makita ka mang kontrata, di ipakontratatan. Eh, wun ata jak mat kabailan at talunan ita.
makatalo nak to siguro inton umay atawin. No, saan ako marote kasasaad ko? Ay, kasanumot nga, men. Ay, na. Di mo matam mo aliklikan dagiti maiparit amakan. Ah, Tapno saan ko maakumaro day taas sakit mo. noon niya pa'y tinaimas. Isumag ngamin ti parit da. Saan kayo ka di ama pa ni di barangay hawlang, Kyle? Ay, iyanos ko ti mapan madamdama. Agsaro ko da kung mapan ah. Hintay yung harudain. Tulungan kayo, tani marigatan kayo matamag na. Ay, uwan man. Sikan ti pan nakasarokod ko. Mayat samit no ag sunglasses kang, Kyle. Agsaro ka, kan igawawam day ta imam. Sa tamag na iti kalsada iti ilay. Ay, agtar na ka. May katla ti sakit ti sakak, makitam. Ni Uncle Mat. Raba ko lang, Mat. Intang harudain. Na ah. Inta ko na adayo ka, mate. Umasidag ka basit ah. Ay, un gaya man niya. Sige, umasidig akong kada kaya. Anya day tay tsura yung agpangamay. Kumpit ka kinikwaraw pare. Ay, kimaro nga ron ti sakit ti sakak ang sikit ko. Ay, na. Ay, jakod makatalon. Ay, ipakontratam kanya ko na pare. Ha? Ay, ipakontratak nga ron kan kadya may sadiso paray. Kanya na dumangay adiso pare. Ay, isa ron yun ton ah. Ay, saan mo mo't ama paggigidan? Ay kat pagtulagan tangaruday, tibayan pare. Ipakontrata yung kayam di may sa diswatalon niyaw. Payan di yung imbaga kanyak, ta nagsapolak iti kadwa, tada kami langan timang kontrata ang Kyle. Kunak no di mo kaya't akontrataan. Ang masino nga ti kadwa no bilang. Di kadwa ka tanod Ti asawa da mo ti agsak ka, da kami mo ti agrap. Ay, di nga ron da dumaadiso ti kontrataan nyo kadagiti kakadwa matanaw. Sige, tamang tulag ak iti kadwa kang Kyle. Mayat dalakit day, tanalaing agsak ka dagiti asawa da. Mala, sikan timang birok iti kadwa nga agkontrata. Reglado ang Kyle, rugyan mi adaga, usti agaradaw. Impakontrata kanyak ni pare inteng, titalon na iti laot. Tuyan. Ingka nga rod ag-advance, ibagam arugyamon ti agaradaw. No nga ibaga na nga itid nanto numalpas. Ibagam ang igatang ta iti kanun kan pang meriendata tapno mangteg. Sige nga rod. Awan mangagpay sumakukwartata ita. Iso nga rod nga ingka dumawat iti advance, agpakpakaasi ka at tapno mangteg. Wain, mapanang nga roday. Mangtid mo't siguro iti advance. Tagkumpari kami, Mike. Una, mala, agawaam, tay nakgumatang iti naimas amasida, no maisang put mo ti itid na. Nakaumay ka mat, pare. Adda ka di ibagam. Kwa kumamaray. Kasapulan mi unay kanituyang ko ti kwarta. Ano mabalain? Kahit mangalak iti advance kumamaray. Iti impakontrata ni pare inteng. Alika din amaray. Ited ko ti kagudwa tinagtulagan nyo, pare. Inton malpasyo, ited konto ti odi may. Ay, agyaman akmaray. Ay na, kasapulan mi nga minunay. Mala, inakon maray. Wen pare, angam aguray ka. Ay, Ah. rinugyam ka din nga inarado. Ay, uwan maray. Inaradok itay. Nasayaat nga ron no kasta. Bareng malpas tayo, sakbay nga isardeng naman ti kanayo na panagtudo na. Ay, saan ka madanagan maray? Basta inrugi kaun, mabiay tayo, malpasay. Adda ka di intedaken ka ba daw? Inted ni Mari Banang, ti kagudwa. Ited nanto kanaw, ti udi da, inton malpas ang marapan. Mudtoy nga rudan tay nakgumatang iti naimas amasida. Anyaya ti kayat mo agatangak amasida. Gumatang ka iti kukod ti babaw. Pinapaitan na baka. Imbag lang at dasidain ta, mang talon iti talon ta. Una unta atalunan at italon ta. Ay katwa na. Ay katalon ti sa balay, ti unahin ta. Unahin ta pa'y mo ti talon ta. Sakbay at ti talon ti sa balay. Una, ngam kasanon ngay, no sumardeng tituda. Maray, lakwan nakman iti kukod ti baboy ken pinapaitan no adda.
Nay, adun sa mati kwartayo itamaray. Ada ka diin lako yaw? Ay kwa maray. Tangdan ni Badungkaw. Imbagla a pamigsa na mat nga agtrabaho tapa nagtatalon ka nga raw. Sa bagay, kasiburan ita ti panagtatalon. Makumikom amin aman nalon ita. So sa Paul nga danaimas amasida. Tapno na pigsalat ta ti tao nga agtrabaho. Sige, mabitla ang tay nakalaon ti gatgatanga. Adto'y tibayad ka maray. Mare, ninsamot marituyang tay kasibsibot na. Wan maray, gimatang iti sidaon da kanung agtalaw na. Ada siguro tandan ni kabadong, tas saan namot nga inutang ti inala na akarnay. Inalanan ati kagudwa abayad ti kinontrata da atalon, may. Isu matlagayap nga ada kwarta na. Bareng malpas da ti talon, may. Sakbay asumardang daytoy nep-nep na. Impakontrata yu amin kaday kan ni kabadong ti talon yaw. Ay saan, mare, jayla daduma. Ni Kwarog kan ti daduma atano tinang kontrata mo't iti daduma. Talaga apa nagtatalon itan, maray. Nalpas minti kontrata may ang Kyle. Ay, kaya tiyo asawa, nakaraap kayo, kwaraw. Una ang Kyle. Basic lang, ti agarado ka nagraap. Umay da kiti kakadwak, ta umay da kano alaan ti bayad ti kinontrata may. Ay, bagam ta umay da. Agpasyatak ta, nalpasyon. Wow! Day tama ng Kyle. At da kumapay pulutan na tapno may mayat. Ibaga kanya antay mapartyan na jay dakil apataw. Wow, manay! Nagsayato ng Kyle. Inak nga ro din tiliwan ta para chikaon. Huston to no sumangpad da kiti kakadwak. Ay, una. Ibaon ko mo't niyan tayo magumatang iti rekado. Kanarak ang Kyle. Agrenak tayo iti arak ta nakaraap kami. Una, no problem. Nakmat gumatang iti rekado kan arak, marituyang. Si katigumatang iti arak maray. Apay ngay asaan ani Kwaraw. Ay, inuman dagiti ng kontrata iti talon mi iti amyanan. Nalpas da nga minad. Nalpas da ko na maray. Wen, da kayo ngay, nalpas yung matan. Mabalin yung nga umay alaan ti udiyo no nalpas yun. Ay itay bagakin ni Badungkaw maray. Mangrugen nga agsardeng ti tudo. Amangan no isardeng nan tinapig sa atudo. Ay adagayam nalipatak iti balay mi maray. Sige tenakpay. Nagdardaras mo ten api manaw. Idi dinamag ko no nalpas dan ti kinontrata da. Apa yun, maray? Napanakla ng irwar iti istaks di tabudiga? Awan mo ni marituyang. Ay, mas daawak met nga rod. Dinamag ko laang met no nalpas dati kinontrata da. Ang nagdardaras met ten api manaw. Ay, nalpas na siguro na. Kaano pa ilajay ko na ni marituyang arinugyandan? Apay ngay, adi da umay alaan ti udi da. Ay, di da pa mainala. Saan pa'y met maray? Nay, apay nga tangay. Nabayagan ti panangala da iti advance. Nay, apay nagdardaras ka si Mang Pay. Ayan nga tiginatang Mang. Adda ni Maribanang ijay tersina ni Marikwanang. Gimatang iti Ricardo kun arak. Apay, dinala imbaga, amapanak. No bilang man agiinom da. Saan aday tatimbaga na? Dinamag na no nalpas ka noon ti kinontrata ta. Nalpas ka noon ka, dagiti ng kontrata iti talon da ijay amyanan. Anya, nalpas dan iji amyanan. Isungag pa inaw. Day tatimbaga na. Iso anapan gimatang iti Ricardo kun arak. Agparparti ka noon ni Kwarog iti pato apagpulutan da. Ay nagimas ko manday tapataw kinarak. Apay di dalaki inawis mo tay. No awisan da ka. Damagan dalaki day no nalpasan ti kontrata ta. Ay wala niya. Kasano ngagpaisaw? Day talon ta ti inunata. Di mo ka di pa'y rinugyan ti talon da. Saan pa'y nga raw? Imbaga laki ni Maribanang arinugyak. Tapno maka-advansa.
Ada ijay Teresena ni Mari Kuanang ni Mari Tuyang. Idi dinamag kuno nalpas dati kinontrata da. Idi kwan, nagdardaras mutan na pimanaw. Ay, apa nga kadanda ni saan ang agtudaw? Kung maano ada irigasyon a pangalan iti danaw. Na, saan da pa'y nga taan nalpas? Ay, Uray kumaan, no saan da nga inala ti pauna abayad. ay made, tinaramid ni pare Badong. Panangluko na jay, adi na pa inalpas at tinalon. Ang saan tapay mat asigurado, no nalpas dawin no saan. Ibaon ko ni Kwarong inton bigat mapan nakitain no nalpasan. May mayat pa'y, tapno maamuan tayo, no nalpas dan. Anya ka diti bagay yung anggain. Ay, inka man ijay talon a kinontrata ni pare Badong. Ha? Inka kita no nalpas na. Aringlado anggain. Itamot lang. Mapanak ijay. Kita ak nalpasan ang naraapan. Wud ah, no di pa'y nalpas. Awagam dagiti kakadwa matanaw ta pagtitinulungan nyo tapno malpas. Wanang kail. Ibaga ka mapanda ijay. Nga ukuden datinwang kanarado da. Salbag na dya pare Badong. Nangala iti advance. Di namat nga ron tinungpal titulagan. Hey, Inakaruday nang kail. ay, kumusta nga tinapanan? Di pa imot narugyan ang kail. Ah, Awan tutitudo na. Iso nga inawaga kong dagiti kakadwak. Tamapan mi aradway ng kail. Umay ko ang layan tinwang kaw. Tayong kami agaradawn. ay mangilawlaw anda dya pare Badong. Nag-advance, di nagayam rinugyan. Hanggang jay talon da. Naraapanay. Ha! Nalpasan na. Ay, my goodness, data tao. Ay, mapagsasawak tong atat na. Inakaw, tama nga no makauna dagiti kakadwak ang kail. Ah, Itay pa nga inawaga kita. Mangisagana kayo langan iti merindaan may. ngayon puwira arak, tama nga no mabartag kayo, kat bangki-bangking to ti aradunyo. Ha? Ni Uncle Mike. Mabartak la dago santi bagbagana. De, agrub-rubwat kamat inteng, papanam? Ay, medyo mayatan ti sakak. Iso nga inak ijayan da kwarog. Inak kitaan ti talon ijay. Ang maamangan no agsakit man ng tisakam, no ipilit mo ti mapan ijay. Ay, inayadag ti magna. Tani masurunak ka ni pare Badong. Inton maminsan, jakon agtalagkan kwa na. Amukla akas jay ti aramidan na. Saan ko nga inikan, idi dumaw dawat iti advance. Ay, numaamuan dagiti ta, ti naramid na. Ay, sandan ton nga agtalag. Kita umbadaw. At damot tinagar-arado ijay talon ni Kapitan. At damot ni Kapitan ang nakatakdaramang buybuya kadakwada. Ay, wan. Dakwarog may, yung daduma at anot, tagar-aradap. Ay, salpag kayo. Ah, Nagala kayo iti advance, ng di umatrinugyan ti talon. Unak nun alpasan. ay, kwa paray. Umayak ko maagaradaw. Ang madda kayo mutay. Ay, wina, tagsardeng tunti tudok. Kit awang mangarap irigasyon dito. Ay, kwa paray. Umayak langan makiaradaw kadakwada. Ay, saan din? Ah, Baya mo, tayo sudat ti mga rado. anya. Kasanon nga itinalami apauna Kapitan. Eh, saan kayo ang mapagtalkan akat katulang? Ay, May bayan yung ti inalayaw. Limos yun tao. Ha? Ay natatabadong kenanatoyang. Nuan niya titulagan, masapula tong palan. Saan kat asalungasinan. Ala sigay! Tinan, tinagipusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan
Inteng! At ginatang yung atagang kay, panay taltalon sa amin. Una, inla ko kanyak ti gayem ko ti dagana, ta mapanda ijay arimika, agyandan ijay. Uy, limawa man nga rodan ti dagayo ang kay. Sayang bet. Nalaka mo ti panangila ko na di banatan. Iso na lang tadi tamot kabang-ibang apuraw. No pa nagtatalon kat medyo adayaw. Ipatalon ko, ta ti maapit ket gudwa. Ay, mabalin mo't kit di ang kay. Urahin nyo lang ang tibingay yaw. Ang masapol ang mapagtalkan, ti ala mangtalaw. Jay di naklukuin. Wala ang kay. Tadamot dagiti katalunan amang lukaw. Inteng, nakapili ka ka din no asino ti alam akatalunan ta iti kagatgatang mo atalon? Saan pa'y nga ron? Kuna jemay sa agayem ko, anaadaan da kano iti katalunan asaor. Apay asaor? No kano agapit da, di na ibaga kadakwada. Ah, Into nakaapit da, ibati dati pan nakabingay di akin daga iti kataltalunan. kasano nga mo takindaga no mano amin asakaw, tinaapay. Dayta nga rod ti imbagak iti akin daga. Ay, nadamag na laangan, abasit ka no ti inted da akas bingay na. Ay, madi ah. Rumbang nga ibaga na, no kaano da nga agapit. Tapno umay ti akindaga. No nasaya at kumaatao, uray awan di akin daga, jay husto kumamot abingay ti ited na. Kalkalpas mo ka di anak sakada, Maray. Adumot tilakom ita. Wan maray, nga mas dawak tangin mato ti presyo dagiti daduma agagatangan. Nang runa ti asukar, nanginaman. Ay na, basta ngumato ti presyo ti gasolina, sumurot met ang ngumato ti presyo dagiti gagatangan. Ay, Hangam no bumaba ti presyo ti gasolina, di met nga rod bumaba ti presyo ti gagatangan. Good morning ko kumaray. Ah. Anya nga iti baro adamag ita. Anya kumapay ngay, marituyang, ti ingingi namanen dagiti gagatangan. Ah, ngimina damanan. Sapay gumatang ako may ti asukar. day tati number 1 ang imina. Kaya't mo asawan, ingi na maray. Ay, kat syempre isorot ko mat iti presyo. Kapiyak ko ma, ang awan mo't asukar yaw ang kay. Urayin ta napangimatag niyan tayo. Ta uray siya ket makakapkapi akmahay. At ka din nasarakan yung akatalunan yaw. Awan pa'y. Pagsaritaan tayo tunay ta, no sumangpet ni Anthem. Ang mga numabayagan day jay. Nakitak mo't na paninanatuyang ijitersina. Awan man nga ro din Nagraranada man ijayan kaag mamaritis da nga kukumaray. Siya pa'y nagraranada at alaw kat kaslan na bayaga dita nagkikita. Nasa umon. Ay napo, tila matangtang abda. Da kayumit nga glaklakaw, nung umina ti asukar ita, ingi na yumang ti ginatang yu idi saan pa'y ang imina ti lakaw. Na adan samot kayat mo asawan. Kas kumaita, day ta asukar kat saan mat ajay kagatgatang mo ita, tajay pa'y laginatang mo idi saan pa'y ang imina, ngam isurot maun iti presyo ti kagatang mao. Ay, wanan niya. Saan ka day nga dapay mutlakom anabati dito, isakbay nga ing kanagsakada? Nga rod amaray, ngam sigurado nga ingina na amin nun. Ay maribanang. Pudno ka di ani kapitan, tinakagatang itinalawa at talaw, di takabangibang apuraw. Ay, wan, marituyan. Nagbayag ka mo ito na napangimatang iti asukar. Ngimi naman nun ti asukar. Anya, sulakit to obraon na timang pangpangina iti gagatangay. Sa orno maminsan dagiti aglaklakaw. Nunguminan ti magatang, numapandag sakada. Ingi na damutan dagiti lakuda, uray saan pa'y angimina, idi napanda sinakada. Ay, ngumina amin na nabagatan.
Awan pa'y lumaka. Ang adabaro adamag ba daw? Anya ko mamananday ta nasagap ti Marites. Saan amaritis da itaw itapudno? Amam, nigayam kapitan tinakagatang di tanalawa at alon di takabang-ibang apuraw. Anya, ni pare inteng tinakagatan. Bagpaigay ka paray. Nakagatang ka manggaya man ni tinalawa at halon ba? Saan ngamin anangin ati panangila ko na kanya, tay gayem ka. Iso binili ko na. Ay, no siya ngawan makukwarta na. Akin nang inalata, pare. Naggasat kan, pare. Kaano ang mga taya makagatang itinalawa at halon ka? Ay, adam bangkag mo. Medyo nalawa mo. Ay, dumalat na tinalawa at halon, pare. Ay, apay kayat mo ti agtalaw. Ay, permi pare. Ang awan mo nga ron ti talunay. Tawan paggatang ka. Ay, no kayat mo. Sikat ti makaamo iti abuno kan pesticida. Ha? Sikat ti mang talon ngam gudwa ti bingay. Siyak ti mang pakan kadagiti tangdanan nga agraap kan agsaka. Agpaiso, pare. Ay, nagsayatin ngay, pare. Na, aging gatlapayag mo ti katawam itaba daw. Anya ti pakaragsakam launay. Amaw, nga orisi ka. Maragsakan kamay, tuyan. Anya ka di day taya, ibagamon Nagsabat kamay, kani nagwapo akong pare ka Kapitan Inteng, tuyan. Na, itaman pa nga ibagam anak gwapo ni Kapitan. Sigud asaan mo nga awagan iti gwapo. Awagan pa'y no daduma iti batingteng. Imbaga na, atalunan ta ti kagagatang na atalaw, ni takabangibang apuraw. Husto ka di tinangagkaw. San ka di amang rabraba? Ay, pudno launay tuyang. Saan tan nga gatang iti bagas? Aglako tapay iti erek, no tumamati abay. Ay, nagsaya atin adamag day tabadaw. Sumaya at matlangan ti biyag tano kasta. Nalawa talaga da ito'y tuyang. Raepan ta, no panagraraep. No mo't maapit ti pagay. Komporminto latan ti mula ta. No saan amais, manay wano tarong. Nangina amin dagita no ilakaw. Nagsaya atin ni kumpare. Tasyak tinangyawatan na iti da ito'y atalan. Mulaan tapay nga rod ita iti mais. Inton umaya pa nagraraep, raepan ta. Patrakturak, tapamulaan ta iti maes. Wan ba daw, manipod ita. Agbaliwin ti panagbiag ta. Gapoy ti dayto atalon. Laki diya, no aglako ta. Saan kanton amapan umut-utang dita? Umanay pa apakyap, apaam no singirenda ka. Gapo iti utang mo. Nang runa day di abaak ka. Kanayon nga agsingir no adda utang ka. Di nala urayan ti panagbayad ka. Kasanaw, kit manukano abulan na, kit di ka pa lagbayad. Nasa umot jay gayem ko di takabangibang apurok. Nagpipintas ka no timula da pari badong amais ijay talon. Ay, uwin ka nung nga rod. Apo, mayat ka no. Sigurado, mayat to ti apay. Kuna da amabalin asaan a bumaba at 30 asa ko apino si amais ti maala da ijay. Ay, mayat kayam ti apit da ijay tal-talo na. Ay, adda mabingay ta. Siyak mo ti nang iti igatang na iti abuno. Kaya pag-spring. Imbaglakit din tasika tinakagatang. Ay, pagyamanak nga ron da ijay agayam ko, tayin lako na kanya. Nasaya at nga ro dayjay agayam mo. 32 asako ti pinusi amais tinaapay. Ingkay baga, taipabunag ni Kapitan tibingay na. Ay, wun sigurado, ani kaanakan na ani kwaraw, timang bunak, babay ni ti tricycle na. Kalpasan na, ibagam iti bayer ti mais nga umay namutin gatangan ti bingay ta mais. Aguray, tailasin ko tibingay ni parinting amais. Sigay, ikabil mo di tabandat daya ti bingay ta, di tamut laod ti bingay da. Ingka nga ro din mangisagana ti merienda ta, tanabannog ta, nagakas iti bilag a pinusi amais. Malatan nakgumatang, hay nagpudot mo't ngagpaisaw ti panawag. Ay, mano amin asako ti nabunag maw. Walwasa ako ang gail. Ang damin dito yan. Walo asako. Ay, imbunag mo ka di amin ay. Unang gail. Awantin na bati ijay. Nalaka amin ay.
Ay, ada ka di pa'y maisda pari ba daw? Awanin ang kail. Ginatangan ti bayar Apay ngay awalula ang asako. Kung nadaan na pintas ti apid da, ta saan bumaba iti tarte asako? Damagan yun tuwaki ni tata ba daw ang kail? Ay, saan anay tatam abadong ti pagdamaga? Ay, dato lang makaibaga iti pudno. Kunadje amok at 32 kano asako tinaala da pari badong. Tarte to? Kasano nga amuda? So kano ti tinangdanan da akadwa da anagakas ken nagbunag iti imbilag da. Ay, kahit naasawan. Lino ko data. Anya pay ngay no di kasta. Ay, sanda nga inted ti husto abingay. Nagsaya at kadakwada, lukon data. Ay, madia. Ay, katuan makita, nulukwan datapay. Agbabawi dan to, numang luko na pailang. Aplayan si Sama di ginatang mo, marito yan. Ay, wala maray. Basit nga minti ref may. Iso asino katak iti dakdakal. Inton umay manay na panagaapay. Jay balay mi mutan ti dumakal. Talaga amayat ti apit iti taltalunan nyo Una, ay aglupos mo dataon iti rika. Kanayon lakit din arika. Una yun, ta aglupos. Apay, ulag nga aglupos. Agsukat gayam, di kaslamo la aglupaws. Sa bagay, kaslakas tamot kiday. Madamag kuman. Ado kanuma tinaapit yu amaes. Ay adamot amaray, imbagla asukat ti gastos ken bannaw. Gastos. Saan ka di agastos ni Kapitan ti amin nga abunaw kan pistisiyaw? Naggastos kami mo't tajay kinkinan mi ngay nagtrabaha. Gimatang mat ni Marito yang itirif na, Maray. Ay, imbag pa'y kenkwan, tanagpabaro it appliances na. Ang siyak, di pa'y umanay, dyan naglakwak nga igatang ko iti basit man la ko maaref. Anya? Saan ka di agudwa titulagan yo? No kukwam amin ang mausar, Maray. Ay, wan, Maray. Ang jakman mo kadakwada ka ni pari badong. Ay, nay, baliktad sa mo ti mapaspasamak, Maray. Di mang taltalon mo ti bumakbak lang. Ay, kaslakastan Maray. Ay, jak maawatan. Agtaod mo't kada kami amin nga usaran, takunada nga awan igatang da. Agridam kayo, Maray. Awan maluko, no awan paluko, kunada nga road, Maray. Dandani manan pa nag-aapit iti pagay ang kail. Adunto manan ti irikyaw. Ay, bareng sapay kumata saan nga agbagyaw, no agnap-nap, tapno maibilag analaing ti maapit nga irek. Ti panawon nga agpaiso ti kalaban dagiti manalawon. No agbagyaw, kasi da madadal ti mula da. Numat pa nagbibilag iti irek, kat saan nga ginay, parikot manay. Ay, bareng umay ibaga ni Paribadong no agapit da. No agpatilyar da. Adda na damag kaw. Saan ka numat husto tinaitad kada kayo abingay iti mais? Uwan ka nung araw. Aw, dagito yamin dagiti bingay nga irek kinitataba daw ang kail. Ay, mano asa ko amay. Nagdamot kinsiasa kaw. Kita kwan, padasak nga ibagat. Na, apay nga. Ha? Ay, naglagan ba? Anya ti kayo tuwa sa unang kail? Ay. Nalagan tayo irek? Saan pa abagas? Ay, insang pat ka din ni Paribadong TV ngay na iti balay da. Unang kail? Ay, Impakumboy na kadagiti tambay. ay umay ka ta inta iti balay da. Anya ti aramidan tayo iti balay ta? Basta sumurot ka ta, mapantay jay. Ada kayat ko maduktalan. Ada kayo mo't paray. Dagito'y kaday ada iti arubayan niya, ti bingay yung kanyak. Ay, un paray. Akas makita mo, parihas, tibingay. Pagkatagpan.
Hop! Ay na. Mayat ka de, no ibagak nga agsukat ta iti bingay. Ha? Kukwam ti ada iti balay, ta kukwak da kita. Paray, anya ka diti sasawa, ma'am. Apay ka day, paray. Idi bagkat ko ti bingay ka, naglagan. Ha? Nagadut ti taab na. Ngumti kukwam, nagdagsay. Ay saur ka Ay, Dinak maluko. Paray, Ipabunag ko ta iso da ito iti bingay kun. Ta agsukat ta. Kinsaanin asikat ti pangipatalonak iti talon ka. ha? Sus! Ay, kuha paray. Ipatalon mo mula nga ako makanyak. Ay, kinaasyan ka, iso ngayon patalon ko kun ka, gimlokon na kaya. Pati di mais, linuko na. Amok no, manuti apit yu ijay. Ay, kuha paray, ha? Pakawanan na kuma. Ipatalon mo pa ko makanyak, paray. Saan ka nalukway? Ay natatabadong, saan ka ngamin amang luko? Tapno mayat lata, tigasat mo. Ala sigay, ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanhang, nadlaw mo ka day. Saanan apumampansin ni Marituyang? Ne, kunak no syakla ang tinakadlaw iti dayta, maray. Idey, tunggal lumabas ni Marituyang ijay balay. Kasta unay tiisem na. Katuray mo dito tersinak, maray. Uray lagpaypayapay akas la kandidato nga agkampanya. Angem ita, no lumabas ijay balay may, saan pa yan atumalyaw, uray no ayaban? Awan siguro ti masapol na, iso akasta. Siguro Kasta na mo day ta kumari takag. No awan masapol na, kasla saan na tang amamaw. Ay, nawadwad siguro ti kwartada ita kan ni Pari Badong. May kagluganan dito yung tricycle ka, una na to yan. Ay, diyak kaya taglugan dita tricycle mo nga aglat-latay kwaraw. Unay matan ti pananguyaw mo iti tricycle ka. Sigud mat adito iti paglugluganam no, agpaili ka. Saan itan? Ti kayat ko apagluganan, jay baro at tricycle. Iso nga urayak alumabas jay baro at tricycle, jay napintas. Naman pa apulos na pasahiros ka. Kasano nga damayat nga glugan dita tricycle mau ke nakadadaan. So kataman nga may nakaamak taglugan. Ay! Una yan, nagsakit matan ti panagsasaom na natuyang. Anya day tawit mo, kabadong. Ay, tinapay. Kita mamaray at tinapay. Ang damagan pa lang, may. Nanggatangam ngay, Ijay banger at tersina, maray. punay kamagtan. Apay nga ijay pa'y tinaggatangam, kat nakalukat mo titirsinak ang mabalin mo apaggatangan. Kay kat ko ijay nangingin na tersina, maray. Nangingina, Puro amin saglala ka, lagi talakom. Saan magngarod na imas? Kita ay man nagitilakom at tinapay. Nagmamagada, kaslawan ramramanda. ipanginak man langan dagiti lakaw. Ay nadaddan ngawan gumatang, naramidam dayta. Saan na kan apampansinan ni Kumarim Atuyang? Ay, saan nga ruden? Jak ammo no apay. Idin to tawan mo't ammo kabasol ko kenkwana. Kino agdinamag dito'y barangay nga adu kano ti kwartada ka ni Paribadaw. Oh, Isumot lagayam
Kawan ba? Didam amo dagiti gagayam da. No ada ti kwartada. Pudno gayam dya imbaga ni Marikuanang. No adan to kasapulan da kadatayaw. Isudan to ti umuna nga umasidag. Nagmadimutan ti ugali da. Di utultula din dagijay. Ta talaga asaan anasayaan. Ayan ni Uncle Kawan, tay. Adda ijay barangay hall. Apay, Ipulong ko kumanina na tuyang. Ta nagsakit yung bagbagana kanya. anya dagita nga imbagbaga na ken kaya. Saan na kanwa kay taglugan iti tricycle ka? Ta nagdaan ka naglatlati pay. Pudnumot kit di Ang saan arumbeng nga ibaga na daytaken ka. Nagsakit tinakam kawan, tay. Ala, bye-bye amon. Inton maminsan, saan munton nga iluglugan ni nanam atuyang. Talaga sanay. Nurek pakpakasi kanya. Ay, imadula ang ti kwartada nga agasawa. Kas jayan ti ugali da. Ha? Ado ti kwartada ko naman, tay? Isumot ti imbaga ni uncle mo. Ay, iso siguro akanayon da ngagpailay. Ne. Anya ngay nga ti aramiden da ijay ilay. Napandan sa makisugsugal. Ay, kasta gayam. Kunada ka kanayon da kano ang mga abak. Isumot lagayam Ijay kano ilay ti pakisugalan da. Ta iparparit ni Uncle ti sugal dito'y barangay. Marituyang, apay anak katakder ka dita sango ti tersinak. Apay, dakals, iparit mau. Saan metkit de? Taide. Numapan ka dita, agtugtugaw ka. Ngem ita, nakatakder ka metaon. No makita dakdagi ti tattao anak katugaw di tasangwanan ti tersinam, panunutan da gumatangak iti lakaw. Kat maan ano kumano panunutan dati kasta. Mapanak ag syap-syapingan ijay ilay, maray. Kasta aya. Pagan anok ngay ti gumatang di talakaw. Apay, di mon malagip maray nga dito'y tinagut-utangam iday. Apay, di mo mat malagip, maray, anak kabayad akaw. Amok maray. Urayat ni badung kaw, tamapan kami ag shopping. Mapan kayo laeng No apay ang naglawaan dita paradaan apagurayam. Dito'y paisango ti tersinak tinapili mapagurayan. Ay, urayan niya pa'y tibagbagam sa anak agumatang di talakom anak kataptapaw. Ay, Stone! Di mon uyawan dagiti lakok. Amom nga igit ti kalsada da ti tersinak. Kat siyempre, talaga natapok Itay-tapay nga, gururay ti pagluganan ta ngagpailay. Apay nga, ngawang bala mauray tan. Kun nga raw, apay, napanan dagita at tricycle. Agsusugal da, isungawan da. Kag, anya nga iti pagluganan dagiti pasahiraws. Dayjay nga, tricycle. Ayan na. Dayjay nakaparada, ija paradaan Kano di tricycle ni Kwarog dayta? Isumay. Ay saus, diyak kayat apagluganan dayta nakadadaan at tricycle. Kiti sulaag mo tiyad da. Malaksi da, no kayat mo apagpagnain. Kakaiso na nga ado ti kwartak. Dayta kay din nagdaan ti pagluganat, ha? Makamuka nga rin nga guray iti napinta sa tricycle. At dabaro at tricycle ang nagluganak idinaminsan ngal daw. Nakapilpili kan to mga minitan. Ay kasyempre adugayam ti kwartak. Ado ang tricycle lang mo ti kabayla mabayadan na pagluganan. Ay, no adda ko maeroplanaw. Di isaw ti arkila kapag luganak ngagpailay. Kanya! Sugal gayam Bayam aditada iling agsusugal. Kanayon kano ang mga abak ni Nana tuyang, Uncle. Nasayat ano kasta. Gamawan bibiyang ko. Basta saan adito'y masakupak a barangay ti pagsusugalan da. Nawayata nga bingagsugal ijay ilay. Jakla amaw. Nukasan no ti dusa dagiti matiliwan nga agsugal ita. Nadagdagsan siguro ati do sa ijay ilay. Siguro Kasano ngayon matiliw ni Nana tuyang? Maka mo damutin matiliw da.
Makitang ba daw? Nangabakak manan. Ay, naglaing ka talaga, tuya. Kunakan ka. Daytoy sugal ti paglaing ha. Kahit umay kanto manan makisugal. Kituan na. Dayta talaga ti planok nga ramidon. Ay, kahit suportaran ka lata. Anya ti makunam ba daw? Mabalintangatan ti gumatang iti eroplano a pagluganan tangag pailay. Ay, dakalunay dahil tarapa mong aeroplano. Helicopter nga raw tabas-basay. No helicopter, may. Sino nga, tag-drive. Yak mo'y amaw, tag-drive, iti helicopter. Ay, wanan niya. Mabuti nga tupay nga aglogan iti helicopter. Ay, sabagay, uray siya. Mabuti nga mutlaang aglogan iti helicopters. Tuya, apay nga dalalaki di talikodan. Anya? Kita ba? Hold Ha? up, Toy. Ay. Hold up, hold up. Nakatutokin ka dahil paltog na tuya. Apay nga hold upon da kami butan. Nang kung ano ti kwartayo. Ala, yawat yo amin na kwartayo. No kaya't yo pa iti agbyag iti napaot. Padong, hanya nga taramidan tan. Ay, katitan mo amin din na. Tapno agbyag tapay iti napaot. Inteng, nadamag mo ka din dyan na pasama ka na pari ba dong kan marituyan? Eh, di pa nakisugsugal da iji ili? Saan? Jay pan naka-hold up da. Ha? Ay kunakun kat ama pasamak da ita. Eh, kasano ka naglastog da mo ngamin? Ay, kinimos da kano amin jay kwartada. Awan imbati da ultimo 5. Agnakam da siguro. Ay, kaasi damot Naglastog dan tumit. Naparam magdapay ko nam Ay, kasano pa iti panagbiag da ita. Taawanan ti kwartada. Kapitan, asino ti akin tricycle day ta Stanley sa tricycle? Nakasilsilang. Ay na, permi pa imot ang makasisirap. Sapay impating nga na. Kaya na nga ipasikat ata, baro ti tricycle na. Akin ko aya. Kaya ni kwarog aka anak Ay, suday tan, jay ibagbagada abaraw at tricycle na. Kasano kat inuyaw da marituyang kan pari ba daw. Iso a pinabarunan Ay, ka nasaya at no kasta kat padasam at taglugan. Ewan man, kapitan. Ay, kwaraw! Dak dito yung Kyle. Itulod mo ni kagawan ijetersi na. Unang Kyle. Saan mo na pagbayadan? Ay, nagsaya atan no kasta. Nagmayatan ti aglugan dito tricycle mo, kwaraw. Ay, libre pa'y. Ang santo na libre itong sumaruno kagawad. Agbayad akton inton sumarunaw. Awan ton ti manguyaw dito yung tricycle ka. Takabarbaro amin ay. Nakita ka din ni Marituyang? Diyak to pa'y nakitkita ni Nana Tuyang. Ay, oray siya. Sipod na hold up da kandi ka ba daw? Saan dan arimrimwar iji balayda? Mabaindan Ay, rumwardan to dagijay. Ay, saan dakot ang mabisinanan? Diyak to ita kayat nga ilugan dito yung tricycle ka. Ta sinaktan da tiriknam. Ay, permi Danda niya kagsangit ide. No saan da kumaanalas to? Saan da kumaana hold up? Marituyang, itay kapay ang labas dita sangwanan ti Tersinak. Apay aya. Ay, nadlaw na kun maray. Agsubli-subli ka maut. Iba ka man, gumatang ka. Umayak la bumulod, maray. Amo nakitan nga asit gana. Ideado ti kwartam. Malaksig nga uyawom dagiti lakok. Di mo pa'y kaya ti gumatang. Idi dayta, maray. Kat ita, anya ti masapul mo. Adda sardinas ken bagas alako, maray. Kat adda Ay, umutangak man nga ron. Kano dya kaya ngay? Ay, unay kamutan no kasta, maray. Kaslasan tangag kayong. Ijay kaayan ni Maribana nga umutang. Saan aditi Tersinak? Anya nga tano ireklamo ka ken ni kapitan. Ay mapan ka laang agreklamaw. Apay ti kunam, kabuteng ka. Maribanang,
Kumusta kan? Day, si kamot day tamaray. Nagmayatan ti panagisem mo. Kan, apay day ta igem mo agarapon. Tumay ka lang ba kumustaan? Ay, awan ti bugoong may. Imbaga kaya abugoong ti umay ko dawatin. Ay, amuklatan, marituyang. Basta nakaigem ka iti garapon nga umay dito'y balay, may, umay ka dumawat iti bugoong. Adda, maray? Awan nga rod. Ay, agawid ak nga rodin. Awan, maray. Ay, idi kawadwadan nyo sa anak ngam mo. Itataawanan kayon, umay kan dumawat kanya. Kapitan, Apay, nagkapwam. di tabalayaw. Dumawat ako malaang iti bugoong. Ngam kunamot ni Maribanang nga awan ka na. Ha? Kano nagado? Kuna na nga awan. Ay, kaasi kami ba't kinibadong ko, Kapitan? Awanan ti gagayim ay. Awanan ti mga asikada kamay. Ay. Di kagsao iti kasta, Maray. Amumot din na pasabak kada kami kinibadong ka, Kapitan. Ewan nga rin. Nalastog kayo ngamin. Isuan na hold up kayo. Saan kami nga aglaslastog ita, Kapitan? Nagbalbaliw kamay. Kasaritak to ni Banang. Mabalin ka day, akasaritam uray ni Maricuana ang Kapitan. Dinak ngamin kayat apautangan. Sige. Kasaritak to ida. Ket no naglastog da idi dagita nga agasawa. Ita, ibagam kanyak anas ken nga agbalinak anasaya at kadakwada. Ketun di ka lamasyan. Kano gagayem tayo ida. Ket, anya ti kayat mo, padawata kiti bugong ni Marituya. Wuna. Ay, Winan, ikakaon no kasta ti kayat mo. Ay nagbalbaliw dan. Iswa pakawanan tayo ida. No andaman nagbasulan da, pakawanan tayo. Kasta tinasaya, nagkakabaranggayan. Nakitak mo't anapan ka di tabalay da Marituyang kan kabadong Maray. Wen Maray, napan ko inikkan iti buggoong ken bagas. Kaya't mo asawan, agsarsarita kayo na dua. Wenan tayo sumot ti imbaga ni Inteng. Ay, kinapudno na. Inmay nakmadla ang kinasarita ni Kapitan. Pasensyaan tayo kanon da kabadong kan Marituyang. Ay katwan Ay, kunakun kat, ano adda kasapulan da, nasingpet da. Ngarud iso siya. Sa anak la nalastog no adda anak iti kwarta. Tanarigatan, Maray. Ay nanatoyang. At daman, wano awan kwartam, naskan anasaya at latna ti ugahin. Tapno na anayas latna ti ingkay panagkakaarugan. Hala sigay! Didan tinagibusan ti sawalipay aparan. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat. Agyaman kami ta nakitawa ken nakikuyog kayo aging gaiti panagpatingga daytoy nga episode. No na ay ayuan nyo, pakilike ken subscribe, ken pindutin ti bell tap no awan ti mailaksiyo baro nga episode. Iti sumaruno, ad-ada pa'y ibarangay moment mapanunotam.
rumor manen ti kaaruba i agchismis, ada ti kapitan mapanag-asikaso, ken kasano ngay ti panagbalbaliw ti amin no may maisalaing isa o ti nagsango. Kitaan tayo iti sumarunong nga episode, dakkel katawa ti agururay.